Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Ihuriro AFC ryongereye amasaha yo gukoresha umupaka munini wa Kongo Kinshasa n'u Rwanda uhuza imijyi ya Goma na Bukavu. Ubusanzwe kuva ihuriro ryafata umujyi wa Goma ryongereye amasaha yo gukoresha umupaka uzwi nka Kolonishi ajya hagati ya saa 12 z'igitondo kugera saa 4 z'ijoro. Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru washyizwe na AFC Bahati Musanga Erasto yatangaje ko guhera tariki ya 19 z'ukwezi kwa cyenda umupaka uzajya ukoreshwa kuva saa 12 za mu gitondo kugera saa 6 z'ijoro. Ati abaturage bose muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko mu mujyi wa Goma bamenyeshejwe ko kuva ku wa gatanu tariki ya 19 Nzeri umupaka munini uzajya ukora kuva saa 12 za mu gitondo kugera saa 6 z'ijoro. Guverineri Bahati yasabye batanga serivisi ku mupaka ko basabwa kubahiriza iri bwiriza. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu muri Nyakanga umwaka bwagaragaje ko kuva Mventura yafata Goma abakoresha umupaka n'undi muto byegeranye byongereye cyane. Hagati ya 2020 na 2024 abinjiraga ku munsi bayinyuzeho bari 2020 ariko 2025 bagera ku 2023. Meya w'ako karere Murindwa Prosper icyo gihe yavuze ati bari bakoresha imipaka ya Grande Barriere na Petite Barriere yarazamutse ku buryo bageze ku 2023 hatabarimo abakoresha umupaka wa Kabuhanga. Abakoresha umupaka munini n'umuto harimo abacuruzi, abaguzi, abakozi, abagenderana n'abajya gutembera ku mpande zombi. Naho umuryango mpuzamahanga utabara imbabare kuri Croix-Rouge watangaje mu butumwa washyize ku rubuga rwa X ko witeguye gutanga umusanzu mu kurekura imfungwa mu rwego rw'amasezerano y'isuzuma hagati ya leta ya Kongo n'inyeshyamba za Mventura. Muri iryo tangazo Seyiseri iravuga iti nyuma yo gusinya uburyo bwo kurekura imfungwa zifitanye isano n'amakimbirane akoreshwamo intwaro hagati ya Kongo Kinshasa ndetse na Mventura, twiteguye gutanga umusanzu mu koroshya irekurwa ryabo nk'uko byemejwe n'impande zombi bigizwemo uruhare n'ubuhuza bwa Katari. Uyu muryango utabara imbabare ivuga ko uzakora nk'urwego rudafite urugamiye mu kumenya imyirondoro, kugenzura no kurekuza mu mutekano imfungwa zifitwe n'impande zombi. Ibi bitangajwe mu gihe ibiganiro gikomeje i Doha ku buhuza bwa Katari hagamijwe kugera ku gisubizo cya politike ku makimbirane akomeje kumvikana muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare barirwa mu 150 bavuga gutera urugo rwa Azarias Ruberwa wigeze kuba vice president wa Kongo Kinshasa na minisitiri ushinzwe kwegereza ubuyobozi abaturage muri iki gihugu. Ni amakuru yemejwe n'umuryango wa Ruberwa mu itangazo wasohoye. Umuryango wavuze ko muri operasiyo y'abarinzi 9 bashinzwe umutekano ndetse n'urugo rwe bataye muri yombi mu buryo bunyuranyije n'amategeko bajyanwa ahantu hatazwi. Amakuru avuga ko abasirikare barirwa mu mutwe urinda perezida wa Kongo cyangwa se abajepe aribo bateye kwa Azarias Ruberwa ndetse nyuma ngo bahise bagota urugo rwe rwo muri komine Gombe Kinshasa. Azarias Ruberwa amanywa asanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabana n'umuryango we. Ntiharamenyekana neza icyo abasirikare bateye urugo rwe bashakaga. Ruberwa amanywa yavukiye Ifizi mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo muri 1964 yabaye umunyamabanga mukuru wa RDC Rassemblement ya Congrès pour la Démocratie abana vice president wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo 2023-2026. Ruberwa n'umunyapolitiki bakomeye muri kiriya gihugu akaba azwiho ubwenge mu biganiro by'amahoro. Umuryango we wasobaye no ko abasirikare binjiye muri urwo rugo ku ngufu bangiza umutungo wabo ugaragaza ko bashobora kuba hari n'ibyo basahuye. Abarenze 9 barindaga urwo rugo bataye muri yombi bajyanwa ahantu hatazwi nk'uko umuryango bisobanura. Abo basirikare bateye urugo rwa Ruberwa mu gihe ari mu mahanga. Leta ya Kongo ntirasobanura impamvu y'iki gikorwa kugeza ubu. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Tanzania abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika. Manzwe Perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan yasabye abaturage guha amahirwe amahoro n'ituze mu gihugu cyitegura amatora ya perezida mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Abibutsa ko amatora ari igihe gisanzwe badakwiye gutera intugunda mu gihugu. Uyu mukuru w'igihugu amaze yashinjwe igitugu no kuniga ubwisanzure no kuvuga icyo umuntu atekereza. Uyu mutegetsi yavuze ko asaba ashimitse abanyatanzania kutazafata amatora nk'intambara, bakwiye kumva ko ari ibihe bisanzwe bakirinda icyaza n'impagarara mu gihugu. Madame Samia yavuze ko inzego zose z'umutekano ziryamiye amajanja ku buryo bazashaka kuzana akajagari mu gihugu atazamenya ikimukubise. Icyakora komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu muri Tanzania iherutse kwamagana polisi y'iki gihugu ishinja guhutaza abaturage cyane cyane igendeye ku buryo yitwaye mu rubanza rwa Tundurusu. Uyu ntavuga rumwe n'ubutegetsi. Amashusho yagiye hanze avuye mu rukiko muri urwo rubanza yerekana abaturage bakwitwa abandi bahutazwa. Ibyamaganywe na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu gihugu. Abapolisi nibo perezida Hera avuga ko biteguye guha igihugu umurongo muri iki gihe cy'amatora. Bamwe bemeza ko azaba ari ikinamico kuko abantu banyaho bashobora guhangana na Samia Suluhu abadafunzwe babujijwe kwiyamamaza. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Banswazenguzi batangiye kwibaza niba Dr. Kiza Besigye ufatwa nk'ukuriye abarwanya ubutegetsi muri Uganda yabarasezeye mu ruhando rwa politiki kana kajyana n'ishyaka yari yashinje FDC. Ihuriro riherutse gushinga PFF kuwa mbere ryatangaje ko ritazatanga umukandida mu matora ya perezida umwaka utaha azaba ari mu kwezi kwa mbere. Dr. Kiza Besigye nawe amaze iminsi irenga 3 afungiye muri gereza ya Ruzira muri Uganda. Abakurikiranira ibintu hafi bagakeka ko ibyo muri politiki amazemo igihe ubu byarakizweho akadomo. Dr. Kiza Besigye yagerageje kane kose gushaka intebe mukuru w'igihugu muri Uganda atsindwa na Perezida Museveni bahoranye mu gisirikare na muganga wihariye we. Ikindi gishingirwa ko Dr. Kiza Besigye yaba yaramanitse inkweto atazongera kugaruka mu kibuga cya politiki n'ubwo bwose afunzwe nuko kuva 2021 nabwo yanze guhatana na Museveni yakunze gushinja ko mwiba amajwi inshuro
ntero zose bahanganye. Ishyaka NUP rya Cyangwe Batarias Bobo Wene n'irya Jeanne Mugisha mu ntoza kuringa muri Uganda n'ihuriro rya Dr Kiza basigerutse gutangaza ko bashobora gutanga abakandida babiri bagashaka intebe mukuru w'igihugu hamwe, nabyo bishimangira ko Besigye batazagaruka muri politiki y'igihugu kimufunza ashinjwa gushagurika ubutegetsi akoresha imbaraga za gisirikare. Abarimu ba siyanse politiki muri kaminuza za Uganda bava ko Dr Kiza Besigye yaba afunze cyangwa adafunzwe, yaba ari mu matora cyangwa se adahari, azahorana ijambo rikomeye muri politiki y'iki gihugu nka Nelson Mandela wa Afurika y'Epfo ndetse na Mahatma Gandhi mu Buhinde, kuko bakoze ibishoboka byose barwanya demokarasi mu bihugu byabo. Dr Kiza Besigye muri politiki ya Uganda nk'impirimbanyi yakunze kwitabira no guhamagaza imyigaragambyo kandi kitabirwa kuva yatangira urugendo. Amakuru avuga ko ari umunyapolitiki wafunzwe kenshi ku isi kurusha abandi bafungwa n'ubutegetsi batavuga rumwe nabwo. Mu mahanga mubwire ko umutwe w'iterabwoba utaramenyekana wishe abantu 22 bari mu birori byo kwizihiza umubatizo mu gace ka Tiraberi muri Niger. Inzego z'umutekano mu gace zasobanuye ko uyu mutwe wishe abantu 15 bari muri ibyo birori ndetse wica abandi 7 bari mu nzira bajya habereye ibyo birori. Mayikuru duharanira uburenganzira bwa muri ako gace yavuze ko mu gihe abantu bari mu birori byo kwizihiza umubatizo aribwo abantu bitwaje intwaro baje bagatangira kurasa bamwe bagapfa. Igisirikare cyo muri Niger cyavuze ko icyo gitero gifite abagiye n'umutwe wa Al-Qaeda ndetse n'imitwe ishingira ku nyemerera ya Islam kuko ari ikunze gukora ibikorwa nk'ibyo muri ako gace. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu uvuze ko ibikorwa by'iterabwoba mu gace bimaze kwiyongera uko imibare igaragaza ko guhera muri Werurwe y'umwaka hamaze gupfa abantu 27, abandi bakuye mu byabo kuko inzu zabo zatwitswe izindi zigasenywa. Umuryango wavuze ko imibare ari mike ugereranyije n'abagwa muri ibyo bitero ndetse n'abakomeretse ntibamenyekana uko ibitangazamakuru bitagira habera ibitero nk'ibyo, ndetse abaturage batinya gutanga amakuru kubera ubwoba bw'uko bakurikira mu bindi bitero. Iki kibazo Niger kandi gisangiye na Burkina Faso ndetse na Mali kuko ibihugu byose byayogojwe n'imitwe y'iterabwoba. Mu mahanga ya kure Thomas Partey hoza kinira ikipe Arsenal mu Bwongereza yakanye gufata ku ngufu abagore babiri no gukora ihohotera rishingiye ku gitsina ku wundi mugore wa gatatu. Uyu munyagano ukina mu kibuga hagati yakanye ibirego bitatu byo gufata ku ngufu n'ikirego kimwe cy'ihohotera rishingiye ku gitsina ubwo yitabaga urukiko rwa South Crown Court London kuwa gatatu. Ibyaha aregwa bivuga ko byabaye hagati y'umwaka wa 2022 ubwo umukiri imyaka 32 yakinaga mu buryo buhoraho muri shampiyona y'umupira w'amaguru y'icyiciro cya mbere mu Bwongereza yitwa Premier League. Yarezwe nyuma y'iminsi navuye muri Arsenal nyuma y'uko kontaro irangiye mu mpera za Kamena y'umwaka. Thomas Partey yarekuye by'agateganyo kugeza ubwo urubanza rwe ruzaba rutangiye mu mizi. Byiteze ko ruzatangira itariki 2 Ugushyingo mu mwaka utaha muri urwo rukiko. N'ubundi mu rukiko kuwa gatatu yavuze hamwe izina rye nuko hakana buri kimwe mu byaregwa. Partey ukinira ikipe ya Villarreal muri Champions League muri Espagne mu cyiciro cya mbere yari asanzwe ari mu Bwongereza ubwo iyo kipe nshya yakinaga kuwa kabiri n'ikipe ya Tottenham Hotspur mu irushanwa rya Champions League. Yinjiye mu kibuga asimbuye muri uwo mukino ikipe yatsinzwemo igitego kimwe ku busa. Ibikubiye mu irekuro ry'agateganyo rya Thomas Partey nimubuza gukina umupira w'amaguru ariko agomba kumenyesha polisi mbere y'amasaha 24 by'urugendo mpuzamahanga rwose agiye gukora ndetse ntagomba kuvugisha abamureze. Mu gusoza mbwira ko kompanyi ya Spirit Airlines yo muri Amerika yakomeje kubirwa n'abagenzuzi b'ingendo z'indege bayisaba kwitonda no gukata nyuma y'uko yegereye cyane indege ya Perezida wa Amerika Donald Trump ubwo yajyaga mu ruzinduko mu Bwongereza. Muri bumwe mu butumwa bukaze bwahawe umupilote w'indege ya kompanyi Spirit ubwo kuwa kabiri yarimo kuguruka iteganye ku ntera kilometero 12 na metero 800 ya Force One indege ya Perezida wa Amerika hejuru ya New York buravuga buti tonde va kuri iPad ubwoko bushya bwa mudasobwa igendanwa. Izo ndege ntizigeze nimwe ziguruka mu ntera ikigo cya leta ya Amerika gishinzwe ingendo z'indege za gisivile cyavuga ko idatekanye ariko zari zegeranye bihagije ku buryo byahangayikishije abategetsi. Umuvugizi wa kompanyi Spirit yabwiye ikinyamakuru CBS cyo muri Amerika ati buri gihe umutekano no dushyira imbere cyane. Kompanyi Spirit yavuze ko indege yayo yari ifite nimero y'urugendo 300 yakurikije ibisabwa ndetse n'amabwiriza y'ubugenzuzi bw'indege zo mu kirere no kwigwa i Boston mu buryo budafite icyo butwaye nk'uko byari biteganijwe. Iyo ndege ya kompanyi Spirit yari kuva i Florida yerekeza Massachusetts. Urubuga Flightradar24 rwo kuri internet rukurikirana ingendo z'indege rwavuze ko izo ndege ebyiri zari zirimo kuguruka ziteganye zitandukanyijwe n'intera kilometero 12 na metero 800 ndetse ko zari ziri mu nzira aho zashoboraga guhana intera kilometero 17 na metero 700. Ikigo FAA cyavuze ko iperereza ry'ibanze rigaragaza ko indege zakonje gutandukana mu buryo busabwa. Amajwi y'abagenzuzi b'ingendo z'indege bisi yabonye yumvikanisha abagenzuzi babwira byihutirwa kandi bakomeza gusubiriramo indege yo mu bwoko bwa Airbus A321 ya kompanyi Spirit ngo ujye kure. Amajwi y'urubuga Live ATC rukurikirana ibivugwa n'abagenzura ingendo z'indege yumvikanisha umwe agira ati Spirit 300 katira muri dogere 20 iburyo, itonde katira muri dogere 20 iburyo, Spirit 300 katira muri dogere 20 iburyo. Ubamaho ya Spirit 300 katira muri dogere 20 iburyo aka kanya. Abapilote b'iyo kompanyi indege ibiciro by'ingendo bihendutse bemeye ko ubutumwa babwumvise nubwo ibisubizo byo bigoye kubyumva kubera urya amajwi yabo yafashwemo. Umugenzuzi yashubije ati tonde Spirit 300 kata uva ku ibaba ryawe ry'ibumoso
zo muri mail 6 cyangwa se mail 8 zingana na kilometero 12.8 aho indege yo mu bwoko bwa 477. Nzi neza ko ushobora kubona uwo ari we. Reba hanze umurebe n'umweru n'ubururu akomoza ku mabara y'umweru n'ubururu y'igice cy'inyuma cy'indege cya Perezida wa Amerika. Perezida Trump n'umugore Melania Trump bageze mu Bwongereza ku wa kabiri nimugoroba.